Hello everyone, this is Oxford English with Afe. Salamat, Oxford English with Afe YouTube channel. I bring you a very basic and important words that you can use in a daily English communication. Ab khulgiza English communication zititqamom qalat hizalkom mati allahu. Never touch a remote, never go anywhere, listen attentively and have a very fantastic time with teacher Afe. With teacher Afe zgirrim giza yahallahum. ريموت منك አይፍቀድም ሞባይል ዘለካ ድማ ድምጽህ ዓው ቢልኻ ናይ ቲቸር አፈ ትምህርቲ መከታተሊ ማለት እዩ ጥራዝ ይሓዝ let's be serious in the class okay thank you very much let's get started ንጀምር ናይ መጀመርያ ቃል ትኸውን ዘለዋ ምውድዳር ትብል ቃል እያ ምውድዳር እንታይ ይባሃል ምውድዳር ውድድር ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ይጋገያ እዩ compare and contrast ትብል compare and contrast ሓደ ይምረጽ ወይ contrast ትብል ወይ compare በል ማለት እዩ so compare, very good. Compare, very good. Compare means mawidar, very good. Compare means mawidar, very good. What about minnakha anta yizbal? Minnakha. For example, charge ክትመሉ ከለኹም ምስ ሞባይልኩም ዝኾነ ጽሑፍ ይመጸልኩም ክነኻኻ ከሎ እንታይ ይባል? Connect, very good. Connect. منخخاء very good connect means منخخاء what about مقططار please وا اتا سمعت خاندو تقططرو ገለ ክትብል ተደልኩም ይናደድ ናስከ ሓለቃት ሃይማኖት ይገለሉ ባስ ክፈጥር ደልሞ hey በጃኻ ቀስበል ወይ ከዓ ኣብ ቤት ክርስቲያን ወይ ኣብ መስጊድ ኮይንኩም መቸም ሸይጣን ሕማቅ እንዲ ዝኾነ ተሪኻ ኣብ ቤት ክርስቲያን ኣብ ዝጸጥ ዝበሃሉ ኣብ መስጊድ ወይ ኣብ ዓዲ ሓዘን ይስሐቅ ዝመጸካ How can you say you get me right? Yeah, my man. Right. So, because it's our control, control, yeah, control. Mukutsar. Very good. Mukutsar. All right, okay. So what about musan? نتشرع فكرة خوي أن هذا ما بقى ترى خيمة بدم بخعل له دليل أونلاين خجمرة تقول سوات رما كدمر خلت تحمش تحدث شعته 4 3 4 10 بمدوال بواتساب خطرهون تخليكم مالتي guys thank you very much let's go موسان انت يبال decide or decision يبال decision مالت وساني مالتي موسان دما decide يبال موسان very good موسان decide يبال بيزخا وسن please decide تبال مالتي please decide بجخا وسن حنت قال حزنا لنا please decide بجها وسن okay yeah እሺ ጽጋዕተኛ እንታይ ይባል dependent yeah dependent ማለት ጽጋዕተኛ ማለት dependent means ጽጋዕተኛ is dependent in English dependent ጽጋዕተኛ what about دحر እንታይ ይባል after before then دحر for example somebody may call you وهنا سيدول لكم دحر كدول الخيا I will call you after later thank you very much later means aga دحر مالتي later means دحر مالتي صبو ويكዓ صنح لا مالتي later what about متاو እንታይ ይባል متاو በቃ ቀለልቲ ግን ከዓ ክንፈልጠን ዝግበና ቃላትን متاو for example you're just doing something on your phone موبايلكم ዝኾነ ነገር ትቀመለኹም please your password ይብለኩም sorry please your password after dash ገይረልኩም ዘለኹም እንታይ enter very good enter means ምእታው very good what about if we say like ምግማት እንታይ ይባል ምግማት guess ይባል guess very good guess ምግማት guess ይባል okay capital ከገብረ ይቅርታ guess ምግማት finally ምምሕያሽ እንታይ ይባል ምምሕያሽ improve means ምምሕያሽ ወይ ከዓ ለውጥ አለው ማለት እዩ improve እንግሊዝኛ ትምህርት ጀምሩ ሞ after a month or taking 2 months course there is an improvement ማለት እዩ okay ምፍላጥ እንታይ ይባል ምፍላጥ ዝኾነ ነገር አይ ንሱ ዳ ፈሊጦ እንደ ግን ከም ዘይፈለጥኩ አክት ዝገብር ዘለኹ እምበር ኖቲስ ይባል ኖቲስ ምፍላጥ ወይ ከዓ ምስትውዓል ማለት እዩ ኖቲስ ምስትውዓል thank you very much ምስትውዓል very good so here are the words we're going to construct a sentence together
you and I. نسخهم أنا we're going to construct a sentence using these simple words. زنزلوا على تطعيمنا ولا حسبنا نسينا مالتي guys. So the first word says compare. موددار مالتي ناي مجمّر قال compare بلنا له. Connect means من نخخة. Connect means من نخخة. Control means مقوتطر. Control means مقوتطر. After that decide means موسان. And like dependent means صقعتنيا. Dependent is صقعتنيا. After that دحار is later. Maybe كرينس خمينا نقولان تلهم. later يهون شيء أيكونن. Later. Very good. Enter علىكم مئتاو. And guess is مجمّات. Improve is لوتي. Finally notice is مستوعب مالتي. Let's go. نعرس خما. إنجليزي كتقول بزنت دليلها مالتي. إنجليزي كتقول بزنت دليلها. نعرس خمس خالي سو أيتوارادر. نسخي أيتوارادري. Yes. أنت مخري أزياء. نعرس خمس خالي أيتوارادري. أنا نسبة عليه وارادر زلني. I have got to collect all the words necessary for me. عيا يديني يوم نمزراب زولم كالاتيك حزلني. The more words I know, like the better speaker I will be. صبوات بزحت كالات مسفلتهم. صبوات تزارعي خمس خون. فلتيو. حجي نعرسغي مسمان نمسد أيتوارادري. كتبلو انت دليلهم بإنجليزية do not تبلو. Don't أشي. Don't nice. Don't مود دارنتاي. Compare very good. Don't compare yourself. Don't compare yourself. Yeah, with others. Don't compare yourself with others. Yeah, not only English, even in our life. We shouldn't compare ourselves with others. Rather, we gotta compare ourselves with our past record. مسحلف record ناينا كنا ورا رزلنا. قدم حجي لانجوج كجمر حسيبة إنجليزية خزارة بالني لحسيبة زي وسنن تانيرة وسنن دحر تمرت جميرة نعرسو بك تبقى لوتيو جميرة كلاس مئتاو ندحر جميرة دما عوي نجاري. So I have to compare with myself, with the past affair, with the past me, not with the people around me. Very good. مجناي connect بال ويكع من نخخة connect بال. So واي فاي كتتقامو خيدكم وزخون هوتيل ويكع بجزاهم موت واي فاي زي قد أمل لأبيني the Wi-Fi very good the Wi-Fi the Wi-Fi تقول لهم Wi-Fi ما ويفي لهم أين بيزهم حد ساعات لهم ويفي لهم تنبو ساعات لهم the Wi-Fi didn't connect to مالتي the Wi-Fi didn't connect so the Wi-Fi didn't connect means it Wi-Fi I get a lane I my brother. All right, Emma, you're just making me laugh. I can't control my laughter. All right, so guys, the Wi-Fi didn't connect means to Wi-Fi get my lane. All right, مسحق انت يزبال laughter. Laughter مسحق. تصحف لكم لزوم. Laughter means سحق مالتي. أو إن كان لهم تقطع لازم control مكوت صار. سحق يسكو قطع أي خالهون. مخال كان يزبال أي خالهون cannot يزبال أنا سحقي كقطع أي خالهون I can't نقول لنا I can't مكوتزار control very good I can't control my laughter very good I can't control my laughter control means مكوتزار سلزخونه مالتي I can't control my laughter تلهم سحقي كقطع أي خالهون مالتي أشعيت راك بتعمل دينا دي نرسل نمتى هم مبلني شو بقى قطعي وينما نديتي كقطع أي خالهون زيادة دمسسوا I can't control my anger. Musan decide. هنت بوت example خاكمي. Online class كجمري أو teacher أفه. أبزله هو بوتا. أنا أوروبا يزله. جن خمي غير خمرة نخل. أنا أمريكا يزله. ويكا أنا أمني Middle East يزله. ويكا أمني أفريقيا هجرات يزله. أنا خمي ختمرة نتخل. إلهم خيت أنا نقول. أبزب زله سلقوتر بواتساب. Contact me and then I will arrange the program better for you. نعهم بزحشة ملكعو program arrange خن جبر لكم يناباتي. Alright, okay, let's go. language خجمري لكم مسمع حزاكم فقط لكم. أما نجمر دو إلى تام حزاكم تدول لكم كلا. I was سنكون. I haven't decided. I haven't decided تقول لهم. I haven't decided. Very good. I haven't decided. I was سنكون. I am not decide. I بالي بيزهم.
I'm not decide, I am not eat, I am not go قال አይቶል have ይናንጥቀም so I haven't decided ኣይወሰንኩን ክስካብ ኸዚ ንማል yeah I haven't decided yet ንብላለና ማለት እዩ I haven't decided yet እንተልና ክስካብ ሕጂ ኣይወሰንኩን ዘለኹ ማለት እዩ very nice dependent ማለት ጽግዕተኛ وخمي دامو انا خمي عينتيو زنجر قال وانا دا خمس بحري زي تعمل قالت له يا هو قل بحري خاكو يا كم سيتويشن يقايريو او ناي تحغواس غزت حغواس او ناي حزن غزت حزن قال سلتخد متخاخمي هو بقى كم سيتويشن تقول ترى لهم it depends on the situation too it depends on the situation it depends it depends on the situation it depends on the situation very good what about later دحار مالتي دحار okay mama or dad come on قال ويكعا حلقه انت ليكم come on you قال لكم ماما I'm sorry صنح لنا دو ديسكاس خنقبر تقولوا let's discuss later let's discuss good let us discuss تقول لهم yeah let us discuss later yeah yeah very good so let us discuss this later انتلهم بزعبا زي قداي زي دحار خنزرار بينا مالتي or way كعا قاشانا وغزاهم مصمو and then like قالهم ناربشه تاويكم okay let's discuss this later انتلهم دحار خنعلب لينا زي قداي زي مالتي all right all right password I'm sorry enter متاو password خا اتو password خا اتو it's Wi-Fi connect خوانا لي it's password is اتو please enter I'm sorry please enter your password bal please enter your password bal please enter your password ትብላለኹም guess means ምግማት okay ንኾነ ሰብ ናብ ገዛኹም ጋሻ ኮይኑ መጽሞ ይንኳኳ knock 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 and then who this man ትብሎ من መስል ገምት خلوكم እንተደሊ እንታዩ guess guess who ይባል guess who very nice guess who ትብላለኹም ማለት እዩ guess who means yeah guess who means ገምት من መስል ማለት እዩ very good improve ሁሉና እንግሊዝኛ ቃላት ስለዝኻልካ ጎበዝ ተዛራባይ ኢኻ ማለት ኣይኾነን you have to practice ግን ክትገብር ኣለካ because practice will improve your English improve አሁን ከለና ሙሉ ሐሳብ ንግበር እስኪ practice ንብልሞ practice will improve your English practice እንግሊዝኛኻ حريف يزغبرلها مالتي very nice what about notice حدا محزهم ساعات غزي متي اوكي هم تشرافي yeah so did you notice any change to مالتي did you notice any change زخونه لو ترايكا دو مالتي did you notice any change انت لهم لوتي ترايكا دو وي دمو يرايكا دو مالتي thank you very much this is English with Afi YouTube channel let's go. And like Mr. Emma, my cameraman, thank you very much for the time you gave me.